Krista Sringnun Bunglina ai Gupta Rama Tlan Chiat Thu Isua chu Baibuk dua a in soi angin Heroda chu arin omlo Chandam tu chu lo seilianin lal alo ni anga alal ram chu ala thu sak mayang ti ahlawa chu wangin no sen chu ahmu thei phot chuan tha atum ani mifingte chuan kirle a Heroda chu hril antuma ma selal pawan tir ko chu anmumanga aronin lara anni ho chu kongdanga a ho tir ta daya an kalnu chuan ngaite lalpa van tir ko chu Josepha nena amumanga a in lara thola no tele anu hruaila ai Gupta Rama kalro ka hril le ma cha chuan ta chuan om rengro no te chu ti boral tumin Herodan azong donani atia Josepha chuan jing khowar po ngak lovin atho thuaya mari le no te chu hruain ram hlatak panin an chuak ta ngala mifingten Isua nena thilpek hlutak an pek te chu pathianin anjin kongman tele ai Gupta Rama an cham chung le an ramlama an hole nan arwa man saka mifingte chu kongdanga an relbota ti asriatin Heroda chu athin ur ema pathianin azol nei te manga Krista local na tur asoite chu asria a arsi chu mifingte hruai tura tir ani zia po asria a chu ti chung po in Krista chu ti boral atum tlat thowa chu wangin athin rim chuan Bethlehem no sen kumni hnuailam zong chu that turin sipaite atirta ani mishingin pathian abeidan hi amakin avarap thlak em no sen poisoilo te han tha ngot mai chu avarap thlak tak em chumi ma po in Heroda hian thilrong ra pui alo ti to thrina ma se anun suak sual tak chu atop trep to a rap thlak eltiangin athitange ani Josepha le Mari chu Heroda thi ma lo chuan ai Gupta Rama chuan an om renga chumi hnuwa vantir ko chuan Josepha hnen lo langin thola note le anu hruaila Israel Rama kalro note tha tum tu te kha an thi zo to atia Josepha chuan Isua pian na khwa Bethlehema khosak abeisaya ma se Judai ram an lo thlen nai chuan Heroda fapa chu apa ai o in alalti an han hria a chu wangin Josephan chu takal chu ahlawa ti ngai na ero a hrelowa ti chuan lalpan vantir ko pakhat a hril tirta a vantir kowin a hruaina zuin Josepha chu Nazareta akir leta ani